Uruna doya sunia lang amen kidoana tum mate amen kawia tuma fans tami isi non uruna doya hin pen update akimi kapiklang pondo kopi update man labang ki kai kia son nang itum na so a video long se tek pon long ipo na itum na so YouTube channel long nang ka homri milang prote na itum ka ching hon pe subscribe ikon lapen videos tami liking sin na itum pe ikon tang de non uruna doya hin pen kopi update akimi sik kapiklang pon man la so puthak lang polona lapen chethan polona Tangde non chethan palanang Orunadoi Asoni 3.0 non la latest update mate update kimi aputhak kadu kawela Orunadoi Asunia long amen kido anna bangpi mate hola amen kawe tum stami nale tum la so video la bangki kilang nang ji kinang iksor lo kopi pi update si non akimi kipi pon mate kapi klang pon mal la so puthak nili klarda galam nali tum phan nang than pechini pon ikpo lapen la Orunadoi Asunia long amen kido an abang pietum apan labangke non kyangji achiklo mate agas achiklo tareke thom labangke Orunadoi Asunia tangka labangke pipon ikpo ki pipon ji mate kelongji lake 1250 rupees mate 1250 rupees pharokre hinira phokep ansi longpon ikpo lapen kilongji labangke kai kia son lo DBT hin ben se long pon ikpo mate direct benefit transfer lo Aadhaar card pen killing do mate Orunadoi pen killing dun abeng account long si la 1250 rupees labangke long ikpo lapen nona bangke Orunadoi atangkas long dun dedet mate Orunadoi Asunia long amen avidet pulotangte non ke alangli tumhan la birta kimi alam thebang la pulo non ke area tin mate block office along mate SDC office lapen DC office along stami non ke la Orunadoi asai kiklem abang photum ingni pon ikpo lapen ili tum jong si Orunadoi Asunia tangka long dun dedet lapen akimi ke apply ji lapen kopine Orunadoi aputhak isi hini complain KPG lahai do pulotangte nona bangke ilitum kedam tang hot la bangke konasi ilitum complain KPG ma lapen konasi ke apply dam nangji ma tangkalong ledet pulotangte kopisi claim nangji ma lahai asai bangke ilitum kedam tang hot bangke chini ponpe stame nona bangke lake ilitum la area long block office long stame la Orunadoi asai ki claim abang phumate abang fiatum odak long ikpo la seli tum odak dam lo pulo tangte akimi ka apply la pen Orunadoi long kopine chok chede do pulo tangte elitum dam pen la asai bangke block office long stame elitum claim dam long po jolalo update akimi la bangke la pen akimi jong si apply ji stami elitum la block office si homri dam nang po jong si block office long ave pulo tangte SDC office kalte DC office long elitum pale nang po hodak application na form long exio la stop form elitum fill up nang po la pen kinang so solo documents pidon lo pulo tangte elitum Orunadoi Asuni ali bangke join don lang po asika apply hot copy pia son mate copy pia documents si kinang zila tanan elitum ka chini nang zila ki kinang iksolo Aadhaar card la bangta kinang sodlo la pen NFSM at ration cards tami donang po la pen bank passbook donang ji Aadhaar card pen killing abeng passbook la pen photo pakni nang ji two passport size photograph la pen mobile number donang ji mobile number la bangki elitum la Aadhaar card long killing a mobile number la pen bank account long killing do a mobile number la pen ration card long killing do a mobile number si elitum pidunang po lapen voter ID pidunang ji lapen Assam domicile residence proof stame pidunang ko kathek stame pipedeta thang problem ave lapen income certificate elitum pidunang ji lapen hola ka apply dam ho stame original documents stame elitum cheponang po lapen xerox copies stame elitum documents labangke keponang ji kenang iksodlo lapen ka apply process bang koson lo pulotang te akimi apply process la bangke ni litum te bokhat la son block office mate SDC office lapen DC office along ilitum dam nang po kada ilitum la Orunadoi help officer doji la so officer pen chingkinang po alang litum stam application form nang pik po la so form bang ilitum ang ton pen tok dunjir nang po mate fill up dun pami nang po lapen kinang so documents da ke tok doji la so teng pen ilitum
Xerox copy doan pabon nang po pabon det pen application pinang po alang litum verification a process claim ponik po verification process claim tang det lo pulo tang te elitum la ke apply oruna doi la bangke approve po approve lo pulo te nona bangke message nang le exi ang to na message tamilan ana det longji long le message tami non bangke la oruna doi long killing a mobile number along si details an ason stami alang litum message ahin ben tan pachini ponik po laben approval lo pulo tangte ilitum la kaiki kilong bom matangka parokre hini ra pokeb la bangke ilitum long ekpo lapen non la ke pi ponji la bangke non ke wangji asiklo tarike thom si oruna doi atangka la bangke ilitum long ekpo la senalitum la non akimile apply ji la pen uruna do yalong jong si kopini a problem do tangka long don det ba amen chingbar bedet pulo tangten nona bang keli tum joy kepen la ya process bang claim long po la so update la bang ke non head jong la ake hai sir Himanto Biswa Sarma hin pen si kipu pon alam telo la bang ke nalitum la ke hai sir Himanto Biswa Sarma kipu alam the nalitum non asap so arju ponigon অৰুণোদয় ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে ল'বও পাৰিব আৰু সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টাও কৰিব পাৰিব আমি 3 তাৰিখৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম এই আঁচনিখন দিছপুৰৰ পৰা পৰিচালনা হয় ফিল্ডত আমাৰ কোনো এই আঁচনিখন পৰিচালনাৰ বাবে আমাৰ অফিচাৰ বা আমাৰ কোনো মানুহ নাছিল এখন অৰুণোদয় এপ্লিকেশ্যন লৈ ক'তনো দিম মানুহে নাজানে যদি বেংকত টকাটো পোৱা নাই কাকনো কমপ্লেইন দিম মানুহে নাজানে এতিয়া আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে একোজনকৈ অৰুণোদয় সহায়ক আমি নিযুক্তি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো নামটো হয়তো সহায়ক নহয় অৰুণোদয় সাৰথি ধৰণৰ হ'ব অকনমান আমি ভাল নাম এটা কৰি দিম কিন্তু এতিয়া প্ৰত্যেক সমষ্টিৰে ব্লক অফিচত নহলে এসডিসিৰ অফিচত নহলে ডিসি অফিচত এজনকৈ অৰুণোদয় সহায়ক বা অৰুণোদয় সাৰথি বহি থাকিব অৰুণোদয় ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে ল'বও পাৰিব আৰু সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টাও কৰিব পাৰিব আমি 3 তাৰিখৰ পৰা nalitum la ke hai Himanto Biswa Sarma kaning jepon alam thela bangke nalitum stame arju long et pota hailo lasi labang so update non nang ke klang ji la bangke nalitum ning sam sema la bangke nalitum so comment box lang tok pen than pachini ponigon laben video stame nalitum un an ki serigon karbiang long aras tami panang ikna laben pachini ikna lasi pinia update mate pinia video long bangke la anle ington ponikna domi thakmi kadu kabe karbetis 2.0 youtube channel long kilang ra do an first tami nilhin pen kardom